charge Ray-Ban Meta, charge iPad, dua iPad serentak. Ini super fast charging power bank daripada Ugreen, 130 watt, 20,000 mAh. 3 port USB, USB-A, USB-C 2 dan salah satunya 100 watt. Charging multiple device serentak, 2 iPad dan paling best, nak charge drill pun boleh. Untuk 20,000 mAh dan charge multi-device, kamu jangan risau, dia ada thermal protection, 13 layer protection kalau kita tengah mengecas. Tentang high temperature, output over voltage, overcharge, under voltage, overpower, kamu tak payah risau. Package simple datang dengan power bank, velvet band, kabel USB-C. 2 jam setengah charging. Cukup puas hati. Untuk USB-C 1, yang ini dah upgrade pada PD 3.1. Dia match dengan 140 watt fast cable. While charging dengan TFT display, kita boleh monitor power output dan juga battery indicator. Halo. Untuk setiap port yang kita guna, untuk setiap device yang kita charge, kita boleh tahu berapa usage dan berapa power. So, kalau kamu mencari power bank yang boleh tahan berhari-hari dan device kamu selamat, flight approved, Ugreen Supercharge Power Bank. Sebelum aku lupa, boleh juga